Jedan je upravo taj da radimo na terenu međunarodno, da dižemo svest našeg naroda, običnog sveta, ali da nam ne bi posle podmetali da nismo dovoljno stručni, primorani smo da bar jednom godišnje organizujemo i ovakve naučne okrugle stolove, da i mi taj argument izbijemo iz ruke, sa druge strane da se okupimo i malo i bolje upoznamo. Mi smo prošle godine bile održali 15 tribina unutar Srbije i Republike Srpske. Ja ću pokušati da se setim. Znači, Niš, Ćuprija, Priboj 2 puta, Novi Sad, Vrnjačka Banja, Kozarska Gradiška, Rudo, Prijepolje, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Gračanica, a stigli smo i na slavu u Beli Potok ispod Avale. Znači, trudili smo se, borili smo se. Evo vam još jedan ovako primjer da vas malo ohrabri. Imamo 22 povereništva ćirilice. Znači, ovo ovdje što vidite, to su uglavnom naši članovi iz Beograda, ima nešto oni koji su došli iz unutrašnjosti, ali imamo 22 povereništva. Preko sutra, znači na Svetoga Savu u utorak, naše povereništvo u Priboju organizuje Centralnu Svetosavsku akademiju sa decom. Mi smo poslali 15 knjiga Tajna Svetosavlja da se dole prilikom te manifestacije, odnosno obeležavanja Svetoga Save podeli deci koji učestvuju u tom programu. Dakle, ja bih apelovao na sve vas, pored radova što budete prilagali za ovaj naš zbornik radova, da nađete i vremena i tako kada vas mi pozovemo da pođete sa nama, bit ćete nam dragi gost. Planirali smo, da, zaboravio sam i u Višegradu svake godine u aprilu mesecu sa bratskim udruženjima organizujemo također promociju tih nacionalnih vrednosti, u planu je to i ove godine. I kada smo već kod bratskih udruženja, meni stalno pristižu cedulje, znači stigli su nam brat Đorđe Aničić iz Vodnika, to je oficir koji je srušio onaj nevidljivi, odnosno vidljivi, latinični F-117, on je tu. Onda došla su nam naša braća iz Novog Sela kod Vrnjačke Banje, nije bilo teško, mi ih pozdravimo, sarađivali smo na sajmu knjiga, svake godine dobijemo i priliku da se promovišemo na sajmu knjiga. Sa nama je iz Kragujevca i profesor dr. Bataveljić, udruženja Opstanak, pa je zamolio da se kratko obrati, pa ja mislim da je red da mu damo priliku, čovjek je stigao iz Kragujevca i da neće biti dug, mada nosi nekoliko strana.